indlela leyo yokutshela isilo ukuthi akusukume kuliwe ndoda amadoda yabona ngoba ngeke isilo usole kufuna ukuthi mengabe ukhuluma naso zimbili indlela zokukhuluma ngonyama edlangalaleni ukuthi kukhulunywe nayo ngehubo kubona lebona ukuthi hayi insizwa seyifuna ukuya khona noma zikhulunywe ngebongo zasisilo ukuthi sitshele kuze ibongo ukuthi lento yenzayo iyiphutha kwasebenza ibongo isilo usenza ngakhona sidlobile singena izindlu zabani wabo kwasebenza ibongo watshela ngakho ibongweni ukuthi lokho kwenza kunephutha ngoba umuntu ozomtshela amqonde ngoba kwake ususuthuthuva lokho wangikhumbuza isigameko sombhobho wahlutha umlisa thizeni ebukhoneni bendlula mithi kwase kusuka ke ngisakhuluma lento yehubo njalo ngiyezwa lapho ulo ushenge evele egandla ngehubo kulendoda le ukuthi indoda ubuyibheka ukuthi ubonile yabona ukuthi bona phela manje nahlala phansi bona manje ukuthi kwenzakala ngoba ukuvele uqonde kanje kuningi okungahle kwenzeka ngahle kusuke nabafowenu kusuka impi okungcono khuzwa khona manje la khuzwa yibo ngoba yabona mekuthiwa amazulu anodlame lo muntu lo usuke enodlame la ekhanda yena kusuke enodlame ngoba kusukelwa ngeke vele usuke umuntu vele usuke futhi umdashawa uyalungiswa nje kuxoxaxoxa nje naye abeke eceleni akashawa balele hlangana lomhlabathi side yazi yangena dele yazi yangena singene kwanong lapho kwangekuhle kumuntu mfowethu isilo lapho sasikade sehlale ehlathini sibalekela bona obhevula ngoba manje apho kungamandla uyabona uzola nabantu bokufika sibehlangene nabantu abathembile ukuthi kufanele ngibona abakuvikelayo yila khona isilo kaphoqela khona ukuthi sihlale ehlathini ubusika obubili osho sihlale ehlathini u2 years lapho sihlele ehlathini kwaNdunu sisakhula lapho sabheka ukuthi obani kahle kahle abangalukho nje abangafuni ngoba uzokhumbula ukuthi isilo bazi basithatha bamboss bophejele isentelina sentelenze besibophela ukuthi sisaqhubeka la gcina khona uyise